So proceed ta para sa ato ang next topic. Okay, para sa ato ang function is what we call the combining functions. So sa combining function naatay sums, difference, product, quotient, and also the composition of function. So importante jud ni sila, of course, because for the next topic nato kay gagamit jud ta og function. Dapat kabuluta mag-add, mag-plus, add, mag-minus, mag-multiply, and mag-divide ng function. And of course, the composite function. So para sa ato ang sum, difference, product, and quotients, we have here the following functions. F plus G. So meaning natay duha ka functions, gi-add lang nato. F minus G, gi-minus. F times G, gi-multiply. F over G, gi-divide nato. Okay? Ginatawag ni siya sum of the function sa duha nato ka function, F at saka G. So we say that F of X plus G of X. Para naman sa difference, meaning minus F minus G of X. Okay? Para sa product, F times G. Ang ibig sabihin natay duha ka buok function, i-multiply nato. Then para naman sa quotient nato, i-divide nato sila. So we have here the following algebra nato for the function. Let F and G be a function with the domain A and B. Then the function F plus G, F minus G, F times G, and F over G are defined as follows. So we have here, kung i-add nato ang duha ka function, pwede natin sila i-write F of X plus G of X. Para naman sa minus F minus G of X, you can write this as F of X minus G of X. Okay, isulat din siya sa notebook ha, kay mga importante natin yung mga formula. G times X of X is just F of X times G of X. Pwede na siya. Para naman sa fraction, F over Gx, that is F of X over G of X. Kung mapansin ninyo, ang domain, that is A intersection B. Pero pag abot sa fraction nato, di ba, bawal ma-undefine yung denominator natin. So make sure that the G of X is not equal to 0. Kaya may maka-undefine. So that is the domain. Okay? Para masabdan nato, we have here the following example. So we have here two function, F of X nato, 1 over X minus 2. And then ang G of X nato is equal to square root of X. So ang goal nato diri is i-add sila, i-minus, i-multiply, and i-divide. Okay? Then once nga makuha na nimo ang mga function, kuha na dahil na to siya with the particular value of X. That is 4 ang gigamit diri. So pag nakuha mo na yung new function natin, i-listen dahil nimo ang X sa 4. So we have here first, para sa sum, okay? We have here two function, i-add lang nimo sila. So the answer ani kay 1 over X minus 2 plus square root of X. Mao na yung answer. I-add lang nimo na sila. Okay? And then yung domain mo, that is set builder notation, X such that, syempre, ang namantay square root, so dapat non-negative. X is greater than equal to 0 and yung maka-undefined sa denominator 2. So it should be, ang atong X is not equal to 2. Nakuha ni siya. Itudlo na ako ni sa inyo ha. Kani? So dili pwede sila ma-combine ha, kaya na may radicals, natay square root. How about fraction? Sa fraction na to, the same gyapon, 1 over X minus 2. Ang na-change lang is minus. Dili man gud ni sila ma-combine kay fraction at saka radicals man gud ni. Okay? So that's your final answer para sa difference of two function. Para naman sa multiply, i-multiply lang nimo, di ba, 1 over X minus 2, i-multiply nimo sa square root of X, is just square root of X over X minus 2. Okay? Para sa function nato,
i-divide nimo siya. Diba? So, ang mahitabo diri, f of x over g of x. So, 1 over x minus 2 square root of x. Okay? Actually, diri sa fraction na to, gidiretso naman na siya, di ba? Ina naman na 1 over x minus 2, divide din mo siya sa square root of x. Unya kay this is division. So, i-reciprocal na nimo. So, 1 over x minus 2 times square root, 1 over square root of x. 1 over square root of x. So, gimultiply na nimo ni sila. So, mo na makakita ka og 1 over square root, 1 over x minus 2 square root of x. Nakuha siya. So, once nga makuha na nimo ang mga functions, kani sa addition, subtraction, multiplication, saka division, ilisan lang dahil nimo sila sa 4. Okay, that's your letter B. Nga next goal na to. We have to substitute the value of x sa 4 kasi given na. So, ang mahitabo diri sa letter B na to, okay? Ilisan na to 4, di ba? Mamani ang 1 over x minus 2 plus square root of x, di ba? So, mahitabo, ilisan lang siya 1 over 4 minus 2 plus square root of 4. So, the answer is 5 over 2. Use your calculator lang. It's just 1/2 plus 2. 2 to 1/2. 5 over 2 ang answer. The same yapon ng process there, eh. Okay? It's just 1/2 minus 2. So, this is negative 3 over 2. Or, hitabo, negative 1 and 1/2. Ang answer ani. Okay, nakuha siya. Gikan diri ha, gi-substitute nato ang value ng x sa 4. The same yapon diri sa multiplication, yung value ng x palitan lang ng 4, di ba? So diri mahimo siyang square root of 4 over 4 minus 2. So mahimo siyang 2 over 2. So the answer is 1. Para naman sa na to, quotient, di ba? 1 over 4 minus 2 square root of 4. So 2 times 2, 4. So 1/4 ang answer ato. Okay? So inana ang paggamit. Okay, sa addition, subtraction, multiplication, and division. Okay, so proceed ta. Direta sa composition of function. So ang composition of function is very important, manggod, because you're combining two functions to get a new function. So we have here first f of x equal to square root of x. Butang nato natay duha ka book function, f of x saka g of x. So ang f of x nato is square root of x, then ang g of x is x squared plus 1. So ang may tabo diri sa composition of function mo ni ang h of x bagong function. Okay? So pagsulat f g of x. So ibig sabihin yung g of x nato mo man ang x squared plus 1. I-substitute lang na siya. Ayaw ka confuse, kaning x squared plus 1 mo na siya ang g of x. So karon kaning x squared plus 1 mo na imo ang i-substitute nimo diri sa square root of x. Kaning x mahimo na siyang x squared plus 1. So your answer is x square root of x squared plus 1. Mo na siya example sa ginatawag nato og composition of function. Because of this na gibuhat nato. Okay? So sa graph nato naatay x input. Okay? Sa x input we have here the function. So pag gamit sa function na g, nahimo siyang x squared plus 1 kay mo man ang iyang given. Dayon, next nato is compose nato siya sa f function or butang nato f machine. So meaning yung value ng x squared plus 1 mo na imo i-substitute nimo sa given function ng f of x, yung square root of x. Diba? So mahimo siyang square root of x squared plus 1. So ay mo ka confuse ani kay ang gitawag man ni siya og
composition of function. So ang composition of function, gina-denote nato na siya og F composed with G. Kani F composed with G or F composite G. So kani nga symbol, composition na siya ha. So we have here the definition. Given two function f and g, naatay composition function f composed with g, or what we call the composition of f and g is defined with this. Okay, so f composed with g of x is equal to f of g of x. Inani ang formula niya. You have to write this ha, formula. Different, magkaiba rin pag ganito, g composite with f. Ibig sabihin, g f of x. Ang technique ana kung unsa atong nasa right side, kaning nasa right side sa composite mo na siya ang nasa sulod sa g of x. Okay? Kani kung makita nimo ang g na to is nasa right side sa composite function, siya ang sa sulod sa f of x. Okay? So para masabtan nato na atay figure, inani man gud ang nahitabo from the domain nato, di ba kanina na nga tong domain sa kaning color blue nato kani siya. Okay, using the function g, okay, may mo siyang g of x para ano siya, image of g of x, and then another image of the function f, may mo siyang f of g of x. So meaning from this point, okay, nag-abot siya dire sa last point nato, mao na siyang ginatawag na composition of function. Okay? So para masabtan nato, we have here the following example. We have here two function f of x equal to x squared, and then g of x nato is equal to x minus 3. Okay? So diri sa atuang function, we are looking for f composite with g and g composite of f and their domains. Then once nga makuha na nimo ang composition niya, we have to find the value of x, where the x is equal to 5, x nato is 7. Okay? So atong isolve kani. Diba niingon ko pag f composite with g is just f g of x. F of g of x. Unya, unsa man ang g of x? Unsa man ang g of x? X minus 3. So f of x minus 3. Naraw, gisulat naman gali na ako. Dayon, ang x minus 3, mao na imong ilisan sa x, aning sa f of x. Kita ka ani, di ba x square man ni? Di ba x square na siya? Yung x ani, palitan mo ng x minus 3. Okay? So your answer here is x minus 3 square. Nasabdan ba? Kaning x minus 3 mo ng x baya sa f of x. So medyo kailangan jud og understanding, critical thinking jud kay base malipat mo sa mahitabo. Okay? So mo ng x minus 3 square. Para naman sa g of x, g of composite of f of x, we can write this as g of f of x. Okay? So unsa man ang f of x? X squared, di ba? So ibig sabihin, itong x squared mo na imong ilisan sa x ani, kaning x minus 3. Nasabdan siya. Okay? So yung x minus 3 natin, itong x, mahimo siyang x squared. So your answer is x squared minus 3. Mo na inyo makita diri. So hopefully klaro jud ni. Kay dali ra kay ning composition of function. Practice lang jud ta. Dayon pag mahuman na jud kag buhat sa function kaning duha, palitan mo na lang siya ng 5 sa f composite with g. Kani mahimo ni siyang 5. So 5 minus 3. 2 square. So the answer is 4. Para sa g composite with f, 7. So meaning kaning x square
minus 3, kaning x, palitan lang ng 7. Okay, so 7 square, that is 49 minus 3, 46 ang answer. Inana lang ang composition of function. Okay, so another one. Anyway, ang domain di ay nalimot ko ingon, ang domain niya is set of all real numbers. Itudlo na ako sa inyo set of all real numbers ang domain. Bakit? Kasi wala namang denominator, saka wala namang square root. So wala siyang restrictions. So set of all real numbers ang answer. So another example para sa composition of function. So we have here two function. F of x equal to square root of x, g of x equal to square root of x, 2 minus x. And then we have to look for the following domains also. So we have here first, sa letter A, F composite with G. So medyo challenge yun din siya. Pag F composite G, kung sa nasa right side mo na ang nasa sulod sa F. So F of G of x. So ang G of x, palitan mo lang ito. So F of square root of x, square root of 2 minus x. F of square root of 2 minus x. Kaning square root of 2 minus x, mao na imong ilisan sa x. Kaya ra nasabdan ni kaning square root of 2 minus x, mao na imong ilisan sa x. So ma-double square root yun siya. Square root of square root 2 minus x. Nya square root ba ni? Rule sa atong radicals, pwede mag-multiply og radicals. So 2 times 2, 4. So fourth root sa 2 minus x. Ang domain ani, hindi pwede mag, di ba 2 minus 2? 0. So dili pwede mag 3, di pwede lumagpas ng 3. So negative infinity, close interval 2. Okay? Apil ang 2, kay 2 minus 2, 0 baya. So close interval. Okay? So meaning, dili pwede mag-increase ng 2. Kay mag-negative naman ni siya. Dili pwede 3. Dili pwede 4, 5, 6. Dili pwede. Mag-negative yung fourth root natin. So, kailangan mugamay ang x. So, mo nang padulong siya og negative infinity for the domain. For the letter B naman, G composite F. So, G composite F of x. So, sa sulod si F of x. So, F of x na to is square root of x. Given na. Pinalitan lang. Square root of x biya ni ang F of x. Diba? So, G of square root of x, meaning, yung square root of x na to ani, mo na imo ang ilisan diri. Kaning na square root diri. Nakakuha siya. Kaning square root of x, mo na imo ilisan diri. Kaya syempre, ingon siya diri, G of x kaya, mo na imo ilisan ani. Kaning x, mahimo siyang square root of x. So, square root of 2 minus square root of x. Okay? So, your interval here is 0 to 4. Okay? Kung sa may mga values sa x nga dapat dili mag-negative. So, 0, 1, 2, pwede 2, di ba? Okay. Pwede 3, square root of 3, square root of 4, pwede. Kaya square root of 4 is 2, 2 minus 2. Dili pwede square root of 5 kay mag-negative na yung ano na to, square root. So your domain here is 0 to 4. Nakuha siya. 0 to 4 ang ato ang domain. Basta wala nasabdan ha kay 2 minus square root of x. Di ba kung ang x nato kay 0, 2 minus 0. So dili man negative. Di ba gitudlo na ako na sa inyo ha. Kung sa mga value sa x atong i-increase, dili pwede negative 1 ha kay dili gali pwede mag-negative ang radicals. Square root of 1 is 2 minus 1. Pag square root of 2 positive gyapon. Square root of 3 positive gyapon. Square root of 4 2. So 2 minus 2 0. So pwede siya. Okay? Pero pag square root of 5 dili na pwede. Mag-negative na yung radical side natin. So that's why ang interval 0 to 4. Okay? How about this one? F composite F.
So, ibig sabihin f of x. F of x na siyang pasabot kaniyo. So, meaning, unsa man ang value sa f of x? Square root of x. Unya, ang atong square root of x, mo mo ilisan ani nga original ani. Kaning x diri, kaning square root of x, ilisan. Natog square root of x. So, medyo tricky siya. Square root of x. So, medyo ano jud na siya, no? Critical thinking jud na. Kay iyang kaugalingon, mahimong square root of x. Kaning x ba, mahimo siyang square root of x. So, ma-double square root jud na. So, ang answer is 4th root of x. Okay? So, ayan domain. Siyempre, 0 to positive infinity. Dili pwede mag-negative ang atong x. Dili pwede negative 1, negative 2. So, mag-start kag 0. Diba? Kung gina-increase mo ang value ng 0, 1, 2, 3, ano siya? Positive pa rin. Kaya mo man ang atong goal na negative ba yan dapat ang x. So, 0 to positive infinity ang atong domain. How about g of x? G composite with g of x. So, mahimo siyang g of x. So, ang value ng g of x na to is square root of 2 minus x. Nakuha siya? Square root of 2 minus x. O sa dihang, balik ka diri ha, para dili mo mas ma-confuse. Diba? G of x equal to square root of 2 minus x. Unya, kaning x, kay g of x gihapon sa function niya. So, kaning x, ilisan nato sa square root of x, 2 minus x. Nakuha siya. So, mahitabo, ang x mahimong 2 minus x. Kaya mo man ang value sa x tungod sa composition function niya. So, square root of 2 minus square root of 2 minus x. Nakakuha siya. So, mo jud ang challenge jud. So, ang domain is negative 2 to negative 2 to 2. Mao na siya ang iyang function. Okay? How about pag natay 3 function? So, medyo ano siya, challenging. Okay? We have here f composite g composite h, and then of course we have here the 3 given function. Okay, so f of x na to x over x plus 1, g of x is x to the power of 10, h of x na to is x plus 3. Okay, so ang may tabo diri function ha. So ang may tabo diri f composite g composite h of x. So may tabo mahimong inani f of g of x, h of x. So unahon sa nato ang h of x. Kung sa man ang h of x nato kani, palitan mo lang ng x plus 3. Okay? So kaning x plus 3, mo na mo ilisan diri. Ilisan nimo kani ba ang x plus 3, mo na mo i-substitute diri sa x niya. So kaning x sa g of x nato nga function, mahima ni siyang x plus 3. Nakuha. So mo na siya ang x plus 3 to the power of 10. Kaning x plus 3 to the power of 10, mo na mo i-list sa value ng x aning sa f of x. Okay? Nakuha. Kaya di ba mo man niya ang x over x plus 1. Okay? Nailisan lang ng x, nahimnahin mo x plus 3 to the power of 10 over x plus 3 to the power of 10 plus 1. So actually dili kay siya lisod as long as kabalo jud ka mag careful sa pag-answer ani. Okay? More on understanding and critical thinking man ang goal nato diri. How about natay radicals na pod? 4th root x plus 9. Okay? Given na ni siya f of x such that the two function f and g is just such that f is equal to f composite with g. Okay? So we have here two function, x plus 9 ang isa, 4th root of x. So again, f composite with g
of x is equal to f of g of x. So, sa ganitong g of x na to, ang g of x na to is kani. Ubayan na sa sulod, x plus 9. Kaning x plus 9, mo ni mo ilisan diri sa x niya. So, may mo siyang fourth root x plus 9. Nakakuha siya. So, ina na dapat ang practice lang dapat mo ani kay importante jud kabulo mo gamit sa composition function. Okay? Skip na ako ning example 7 kay ang goal nato is kabulo lang jud mo solve sa function. Mora jud ang akong gusto diri. Okay? So again, diri na kumukuha sa inyo assignment and quiz nato.